Anya laki din! Ay, unay kiti na yati banog ko nagmala man nagtrabaho. Makabanog mo titi agmalang magtugtugaw niya, pare. Nasakit iti likod, pare. Nasakit pa ito ulo ko naman. Kapapanunot Larigrig at trabaho tayo amang opisina ngam lagi ti construction worker. Tamabanog ti panunot. Ala, ang kakiti ag-time outin, pare. Nakapag-time out kan? Itay-ipay Naglisto kan. Talaga makaawid ka na. At ang amin papanakpay, pare. Pare, makilugan ak malawin rin ka. Saan ka nagmotor itakat? Ay, katuwa na. Dahil talaga yan. O sige, inak-ag-time outan, pare. Urahin na ka. Dito mo't longkat din ang ipagnaam na tulugan mo. Nakarong amin ti traffic iti National Highway, pare. At asamsambutek. At nasamsamputam ko na. Inakagpamasahe, pare. Nasakit ti bagbagikat. Pagpamasahyang, pare. Relax, pare. Ibagakking ka. Ano sa dino. Kinapod no na. Asidagta ni Jay. Pare, kasano ak nga rodo na makaawid. Ipakita king ka Jay may saan nalatak nga ispa. Kalpasan na, itulot ka ni Jay Balayo. Magsupliak mo't lang nga dagos. Dita ka ngagpampamasahe, pare. Wen, pare. Nagmayat dita si ka. Makaparelax talaga. Kaslawan mo't customer na. Ay na. Ado dita unag, pare. Puro lalaki. Kaya't mo tagpamasahe, pare. Agpamasayak langan akin ni bakit ko. Libre pa'y, pare. Maagasan na nga rod. Dahil tas nasakit asusop mo. Sa bagay, adu pa'y apa nang kumbinsikan pa nang pilit kan kuha na sakbay amasahin nak, pare. Next time ton, pare. Next time ton ngagpamasayak dita. Sikat di makam mo, pare. Itulot ka pa yung nga rod. Iye Balayo. Ayan na nga iti sweldom. Maluklukat ko pa'y lang dito rito. Itay taya mo dito dakulap mo. Katapusan ita. Iso nga ayan na ti sweldom. Saan kami pa nagsweldo? Medyo madili ka no ti sweldo mi ita. Madili? Aniyamot tanda ita akumpanya? Apay awanan ti kwartam. Awanan. Idi pa'y na minsan nga imbagakan ka nga awanan ti bagas kan pagbayad iti kuryente. Bakit? Pag inanaanak man pa'y? Saan mo pa'y anay na yun ti stress ko? Ne, apay kun am si kalaang ti mais stress aya? Ah. Ay, nakarkaro ti stress ko dito'y balay. Tugawak man pa'y. Kasano ngay nga raw dagiti babayadanan? Ay, nagsakit lagi din ay na iti likod ko. Uro na iti ulok, nagsakit. Sungbatam ti saludsod ko. Saan mo nga iyaw awan? Bakit? Masahin nakman kidi. Tapno mabang ararak man biit. Masaduta! Sige, matan ani. No money, no honey! Kakasan. Kapi abigbigat. Unay mo daytan. Well, pare, makaturo-turo ka nga ron. Hindi ka nakaturo giti sabi. Gapu iti sakit ti sigat ko. Di nakmat kaya't ang masahin ni bakat ko. Money down pa'y ka no. Di naklatultuladan, pare. Nagmayat ti pan naturog ko si ka. Unay kalbi-kalbitin nak ni bakit ka. Sana ka makaring. Nagmayat nga ron ti aura mitang aldaw pare. Planchado pa'y deta polo ma. Sa tinangklan sa pare. Numayat timod mo. Mayat-mayat dahil daw mo. Mabit man lang pare. Tanapay mga liti kapek. Kurang. Anay ko. Unay na nagsakit mo tanto sigat kung tumakdurak pare. Umay ka nga nagpamasahe jay may saan nalatak nga ispa pare. At da extra service da jay.
Sir Mario, na-transfer ko niya report ngayon paramid mo kanyak. I-check mo lang nga ni file mo. I-share mo man lang nga ni share drive. Tani, nagsakit isikat ko ito bagdar. Ay, hala, agan ano ka, sir? Kumarkaro nga ron do'y sakit isikat ko. Ay, sayang. Awisin da ka pa'y kumaamapan agbarakal pa santi trabaho. Sana mabalin. Tatalaga na sakit isikat ko. Agpamasahe ka ngamin akin ni misis mo. Agda ka di suldo tayo. Time pa yung sir. Mabalin ka nga ag-withdraw yung ATM mo. Ayos no kasta. Mabalin na ko na masahin ni misis ko. Ha? Pera lang ang katapat? Nawat mo ka DJ misis ko kang kaitay? Nakapag-grocery akpay ki din Nagpartakan. Agbunto-bunto ka ki din kat igam ko ti ATM. Bakit masahin na magnarudan Agluto akpay. Asikaswak pay dagiti ubeng. Nagado ti aramitak. Unay mo daytan. At dalang arudan kang ka sweldo. Di nakpay kahit amasahin mo't. Ay kat ingka agpamasahe Jeror Jak masangaw ko naktumat. Kinunam dayta Wan, manulaang mo ti bayadam? 300 mayatan. Mayat sa. Mayat ti mapani di heavenly tas ispa. Hello, pare. Ayan mo. Adak dito yung ispa, pare. Madamati. Anya ti madama? Oh my God, dito yan. Urayan ka, pare. Day, singgib mo na nagpataray ti motor na ni Mario. Sa diino nga tati papanan na. Dinak mo tan impangag. Ayan na yung atadya agmasmasahe dito. Nagadumat asilid. Kasano nga tanga ispada ito? Nagmayatan dya angot na. Agat eucalyptus. Nagmayatan nga angotan. Kastigayam ti ispa ako nada. Good afternoon, sir. First time? One, miss. Awagan naklatay ti Mayla. Aha. Ada jay gayim ko dito ikat. Uwan, sir. Naibaga na kanyak asabatan ka ditoy. Madaman, sir. Ha? Madamate. Umay ka, sir. Siyak ni mang masahikan ka. Amok anasakit ay tasikat mo. Nagmayatay ako. Erko na talaga. Naglami isa. Talaga ang mayat ditoy, sir. Anya ti kayat mo a service? Up-apros? Regular massage? Jay subli-subyanan na kiti customer mi nga extra service kasta ka di? Extra service? Ay ka, mayat na ita na numano na ita. Ada discount na no pogi a customer. O sige sir, agidakan ka siya kung di makaamukan ka. O niya, pare. Mayat madlang. Wan pare, nagmayat siga. Napay nga tagkalkalim duusan kamutin. Kat aircon mo ti panagkonak, pare. Inavil ko, dya ko na ni Mayla. Ay, este, Mayla nga extra service pare. Mayatan niya, pare. Mayat, di extra service da. Naikat nga rodadakos ti sakit ti bagbagik pare. Awanin tiri-tiri-tuo kak dito sikat ko. Anya ti makunam. Mayat madlang nito, eh. Agkaramayat pare. At dapat discount ko kung naman. Ne,
Kasano anaadan kay ti discount, pare? Pogyak ka nung amin, pare. Isumati ko na di Mayla. Ay, ni Mayla, pare. Mario, nagapwam. Of course. Ije balay da kumparek. Apay akas ka na naman mantika. Mantika ya mo da ita. Baby oil. Kan sa balik ti angot mo Sinurot ko lang mo di imbagam kanyak ang mapanak agpamasahe. Kat, apay akas laag kakapsot ka. Oo, pagkapsuta kaya mo. Kasla, nalobat ka mat, iti kastaunay. Oh, saan? Pimig sakto pa'y. Oh. Kat, nasakit pa'y lang, ti bagbagam ang nasakit kan ka? Awanan na. Naimbaga na dagos siya. Extra service ko naman. Sir Mario, awanan tinasakitkan ka? Awanan na. Naglengot na nagmasahe ni misis mo, sir. Amuna ya mo tagmasahe tayo jay. Ay, sino nga rin ang masahe ngayon ka? Ne, abay ko mga ibagakan ka. Kataplo mapanak mo ang pamasahe ijay, sir. Abay, kaya't mo ti extra service. Ha? Extra service? Anya data, Sir Mario? Secret, abay ko mga ibagakan ka ngay. Sir, pirmaman nga rin dito yan, tayo submit kon. Ne, abay asyak tagpirma. Ni Sir mo nga Lloyd at agpirma dita. Absent ni Sir Lloyd. Nagkita kami lang ije espa idigalman. Ita, absentan. Saan ka no makabangon? Isumatin text na ije HR. Naparigat samat ije extra service. Welcome back, sir. Ijay ka disigot asalet. Wana, ije extra service ticket ko. Of course! Nagsubli ti Pogi a customer ko. Ada ka ti discount ka. Basta Pogi, sir. Ada talaga ti discount na. Ala! Oh my God! Hello, pare. Pare, sana kasimbrak itangal daw. Wan nga ron. Apay asan ka kano ang makabangon? Gapo ka di dayta iti extra service. Ay, uwan pare. Napakaruan kan samot, pare. Uwan na, kasta talaga pare. Saan mo unay ngamin? Naman ni misis ko, extra service nga naramidag kahit pare. Ay, pare! Ne. Apay nga ita, ang nguraab kamatan, pare. Anya tinapasama kaya? Ituloy mo ti si istoryaham. Minalo-malo na pare. Ngauraya lasaan ang nakabang bangon. Anya? Sus, makapanervyos kamat. Ayan mo ita pare. Dito is pa, pare. Madama. Ay sus, agawit kan pare. Ang mga numamuan mo ni misis mo. Kit nasakit ti mamalmalo pare. Naot-ot, nasakit pare. Anya? Asas, nakatakder ni Mrs. ko, Jerry daw, anak kabanigas. Dagas sana talaga. Namuanan sama ito na mapapanak yung espa. Ay, Mario! Anya dyan aramitan tita? Di ka pala umunag. Nakamulong lang ka mo titaan. Hoy, Mario! Umunag ka na! Agarpisan! Ayun kayang, asus, mabasa akon. Makamuditan. Numalmaluan nakbatalin kat lisyak ang nyakit.
Mangan kan, inlasinan ka iti si daem. Itaman ba nga idasaran na kiti kanak, bakit? Mangan kan, tamasahyan ka inton madamdama. Ah, nay, espesyal ah. Wen, saan kan amapan agpamasahe ijerwar? Isupay abayadam. Idi pa'y kumaa. Aguray ka, ta ipapudot ko pa itidigo. Opo! Thank you, Lord. Kasto'y kumamot ka na yun, bakit? O naglakit tinugong ungit ka itay nakabanligas kay Jerry daw. Apay ko mga gungotak, kat awan mo't basol mo kanyak. Mala, mangan kan, Mario. Good morning, sir. Good morning. Anda ka din ni Sir Lloyd. Nasakit sapit ti bagpagina, sir. Napakaruan samit. Kaasimat. Ay, sir. Nadamag mo ka din dyan ni Rita nga ispa dito lugar tayo. Ha? Ada ni Red da nga ispa. Wan, sir. Takas ano? Adda ka naman offer da nga extra service kalagi ti customer da. Kat bawal ka siyay. Nirida ka no idirabi. Kat natiliw dagiti babae. Adagnagan iti mayla. May sakadagiti natiliw. Iso ka iti busda. Anya? Nadakamat mo ngamin kanyak di extra service, sir. Customer kamat ka di iti dayja nga ispa? Ha? Ay, saan? Malmalwan nagtupay ni misis ko. Anya lakit din. Pakpakawan, imapmapan dita extra service akakasta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Rene Lakay, nagadon tinagurder kanyak. Nagurderitan niya. Cake, agarami dak iti cake. Sikat ti para deliver ko ah. Of course. Kadwa na. Tapno adda usar na di tricycle ko. Mala, intang araw na nagpalingke. Gumatang taban iti ingredients. Rugya kon ti agbake. Anya pa lang ti aramidam dita. Agida kumamita na banuga ka nagpasada bakal. Madamdamakan nga gidala kay. Mapantapay gumatang. Makaura mo dito paggatang ah. Saan mo't apumano di paggatangan gayud? Intake din. Kakaiso na nga ado tinagurder kanya. Bakit? Nagadulakit din na ito ginatgatang mo. Gamit kan ingredients na kita. Naibagkat ko mat amin nandito yung kusina. Iso nga mapana ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka, amapan ka agpasada? Ah, gana na pa yung itaramidag. Tulungan nak nga agbake ah. Amo kaya mo tagbake. Amom, umay katay sa ganam nagiti asukar kas kadari na. Kasano nga di pa nagpasadak mo? Bay amday ta pa sa pasada aday ta. Numalpas ta nga agbake, ingka ag-deliver. Apay nga ito saan kamutin nga paspasadan, paray. Walang ngarot pare. Diyak masangon. Agdil-deliver kan sa kanon, paray. Anya nga dil-deliver mo? Cake pare. J.R. Aramidan ni bagat ko. Mayat matlaan. Mayat ang kahit kulat to tagpasada pare. Ay, wala. Kasi ka ti presidente ti asosasyon tayo. Nasaan ka nagpasada? Kasanon ti asosasyon tayo. Bayan pare. Takasaritak man ni bagat ko. Oy, Rene! Rene! Nay ko. Apa si patim ti pingping ko nga. Masaamon aday taari na kan asukar. Kung naman lumaturog tan bakit? Ay, maturog ka sasawom. Nagado ti order ko para inton bigat.
Nagkaroon niya naramid ta. Kurang, adhanayon nga orders. Dagbay kat makaramas ni tibanog ko dyan. Anya ramas asasawam. Sige kita, nagtrabaho ka. Ay, awan pa'y umno nga inananda tao. Inlogan mo, ni tricycle mo, nagit i-deliver mo? Wan, bakit? Anya lagi din. Ada nagnaga na dagijay ang mga numapagsinukat mo. Numalpasa ka makadeliver. Mapana ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka nga agpasada ka. Manon alawas sa anak ang nagpasada. Ag-meeting kami pa'y kadagitik kamimbrok. Ay saan ka nga agpasada? Tulungan na klangon iti negosyo. Anya, awan mo titong tungan taakas ta. Shakti masurot. Manulaang mati mabirbiro kami iti panagpasada ma. Bakit? Kat kasanungay nga rod ti kina-presidente. Amumat, anabayag kon nga arapaap nga agbali na president. Dito'y lang ang matungpal dahit ang arapaap ko. Maudin dito yung i-deliver ko. Bet, tinakasurat anagan. At the doorbell ticket da. Nene. Awan sapay mo ti tao. Sapay dakkel ito in-order na akik. Hello? Ay, sus. Nagsiksen. Aw, nakasando ko naman ka naka-shorts. Nagkitingin ta shorts na. Hello ko na. Iso ka din dahil tagi cake ko? Uwan. Si kagayam ti para deliver ni Olivia. Siyak ta asawa na. Kasta ka di? Ala, umunag ka Diyak namin mapagkatay ta cake, takaman manicure ko. Kas makita mat. Ay, sus. Nagatidog kita kita ko kon. Kan naglalabagatan. Kamen! Agtugaw ka Anyay tayong tinagan mo? Rene, tinagan ko. Dandani ka nagnagan mo nila kay ko Ay, sus. Ayan nila kayo mo. Ang mga numakita nak dito'y kadelikado. Relax! Agtugaw ka laang. Agda nila kay ko ijay abroad. Di nan sa kaya ti agawi dan. Ijay nan. Anya tinagan nila kayo mo. Kanagnagan mo nga rod. Renante. Anya mo tay jay. Kwarta laang mo ti aday ti panunot na. Di na ammomot nga dapag ka sa pulak. Kas kumaitian niya. Attention! Ayat! Apros! Diba? Uwan mo ta. Ramanan taman kiti daytoy. Oh, cake. Ammom ka di ti raman na daytoy. Saan? Saan mo ta kahit ngay paraman ni bakit ko nag-bake iti cake? Katramanan ta mabitla ang tabangalak iti platito. Na-deliver mo matla amin dagiti cake lakay. Katuan. Anya nga'y tinakuna dagiti customer ko. Anya, kumati makunada. Ni Betty ay aywanak a customer ta naglaing nga agbayad. Saan anatawar? Bak nang ngamin ka. Aya. Abroad ti asawa na. Lakay, kita dyan send na abayad na. Abay, mano dyan insend na. Dinuble na mo ti bayad na. 1.5 kuma, ngam inaramid na mo a 3,000. Kita anay, Ni bakit man? Ura mo malay, dagkat dito roba kong ti cellphone mo. Nakita ko.
Bagman ta nakapasir ka dito'y balay, pare. Nairanta danaskin nga baking nga, pare. Anya day ta, pare. Kumusta nga iti negosyo yung kanibagit mo? Isang samo iti pagbaknangan yun, pare. Saan mo't, pare? Ngayon, napagsasaritaan mi iti mga ibotos iti barong opisyal iti asosasyon tayo, pare. Kat, Sukatan dakon? kitsanda ka mo iti na makikita nga agpaspasada, pare. Kapilitan na sukatanda ka na. Ay, pare, sana. Umayak agpasada. Kitsanda kan samit na palubusan ni bagit mo. Kasaritak ni bakit ko, pare. Saan da kasukatan? Di mo ko naan nga agbig ka ita iti cake uray rabin, bakit? Kat, anya nga iti aramidon ta? Na, rinabihimot lang nga kasta bakit? Awanan ti sabaling aramidon ta, no saan nga agbig. Agririkan? Ah? Ah? Diyak, maramanan day takik nga ibibig ta. Nagngina, raman am din? Nagaduan na ibig, awan pa'y naramanak uray may isa. Ay agmasa ka din iti arena. Bakit? Mabalin na maturog tamot ko, ma. Ay saan na mabalin? Tano ti orders? Inton bigat manan, delivery manan. Sino da kita nag-order? Ado, kita kaor-order ni Bet. Special cake, ti order na lakay. Aligo, nagsakitan takyag ko akamamasa iti arena. Napuyat ak lang arodan. Mapanak man agi-deliveran. Ne. Agrek-reklamo kan samot ten lakay. Asino ko matisan nga reklamo iti kastoy. Awanan, sukatanda kon nga president. Kat bay ama, an-anwam ti posisyon mo na awan mat kwartam. Bakit? Para man itikik mo. Ay bayadam, nakangingina, kan nagrigat ti agaramid ang mamag. Diyak pa'y amo, no niya tiraman dagitikik nga raramidan ta. Awan ti raman-raman, bakit ti ag-deliver? Yan lakit din. Amok latakat nga may kag-deliver. Isa pinadaanan ka. Wow, nakasiksiksi ka lang tabet. Sa bali man ang ti kolor na na ti kukok. Wan nga ron, ad-adda si Meksika dita kukom. Agap apura ka di? Saan mo tunay? Kayat mo, ramanan taman na ti cake, oh. Nga in-order ko kini bakit mo? Wana! Nya! Ala, ramanan ta nga ron. Kasjay gayam tiraman tikik nga in-deliver ko kinibet ah. Anya ti raman na. Sumamit nga umapgad. Apay ni ramanam. Ha? Ay, kwa, jay, Apay among ti raman na. Special cake tayo ah. niramanak lang, jay icing na. Dinoble na matmanan, ti bayad na iti in-deliver mo a cake. Ay, kung mayat, nagragsakan. Yes! Oh! Ne. Apaya saan kang agkatawa nga? Ada sumsumrok ti panunot ko kat. Anya dahi ta? Damagam kita, ano, anya man ti order na a cake. Taaramidan ta adagos, bakit ako? Espesyal ka dahi? Agmasa ka din iti arena, bakit? Baka mo na. Oy, manang Olivia. Si Kamot Bet. Apay, insardang mo ka din ti agbake? Saan ba? Apay aya? Agordara ko mamanan. Ipa-deliver mo kinilakay mo ah. Nungay sa bali ti mangi deliver. Saan ana imas ano sa bali ti mangi deliver? Anya? Agordarak. Special
special cake, ah. Tay adult icing na. Lakay, umay mo man ramanan na di cake kar aramidak. Nasamit unay dayta. Apay, adi mo kahit aramanan. Diyan nga rod kaya tinasamit mo. Ita nga iparparaman ko kan ka, saan mo kayat? Diyan man di order ni Biti ibekta bakit? Makadlawa kun kan ka rin ah. Saan sa mo tan anasaya at mapaspasama ka? Tila pang panunutam. Apay nga ron, adi mo kahit aramanan na ito yung bake ko a cake. Umay mo ramanan ko naknay. Na, apay makaungat ka ngay. Jay cake ni Bet, kaya't mo aramanan. Idinto tatay ti cake ko, di mo kahit aramanan. Umay mo ramanan ko naknay. Umay kuramanan. Ngam kalpasan na. Mapanta maturugan. Kutwa na. Awanan tagbik itirabi eh. Pare, ag-meeting tayon. Nay, kunak man no saan mo na masangot yung pasada, pare. Masangok itan pare. Apay, insardeng yo ka rin, tinegosyo ka ni bakit mo? Saan pare? At dan inala ni bakit ko para deliver na. Aya, asino nga yan? Jay lakay nga uncle na. Ay kahit payab ka nga roda na iti meeting, tas ikamot ti presidente, pare. Hello? Hello, Manang Olivia. Na-deliver ka din, di-order mo a cake. Anya mo tan para deliver mo? Lakay lang arudan, bungal pay. Ni uncle ko, dayjay, apay aya. Apay, jisigod a para deliver mo ngay. Lakay ko, dayjay, saan nga ag-deliver tagargaryam samat? Sumayat ka mat. Ni, saan mo't ama ng Olivia? Anya ka laki din? Gaputawan ni lakay mo, pag interesam ni lakay ko? Ay, ag-drive lang nga, na tricycle. Ramramanan mila ang JK nga aramidam. Ay, saan kanto pa'y ngayar aramidanan? Di mo ibagati kasta, tanarigat numawanan ka iti customer. Ay, uray, basta sa anak ang maagawan iti asawa. Niya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Day, narabyan ka matsi ka bakla. Ha? Ay, una na. Nag-overtime kami, nagpuros, iti bunga ti kamatis, amula ni Uncle Pedro, ibangkag na. Ay, nagsaya atan ngay no kasta. Dakkel mo't at itangdan nyo kan kuana, tagub overtime kayo pa'y gayam. Manong ay titangdan nyo iti agmalam. Ha? Ay, kwa, basit lang nana. 600 ti agmalam plus 150 abayat ti overtime mi. Tap numalpas lang ti panagpuros. Isa 750 amin Nay, dakkel mo't gayam. Basit lang nana. Umalay nga igatang iti abasto, dagiti kakaanak ang agis eskwela. No, makitangdan ko mamot ti manugang ko. Ay nasaya at kuma. Ha? Nagsadot to mo, ti salit nga asawa ti anak ko. At dalatan iya unag ti balay dang agmalmalam. Anya? Ti amo na laang nga aramidan, kat agpadakkel iti mabagbagay. Hay, anya lakit din. Ay, sana all, nana, agpadakon. Kakit di may, kasanumit anay baga nagsadot ti manugang mo. Kat, nagsadot mo ta talaga.
Ay, apo, nagado nga men, ti mabalin nga armon ti anak ko ide. No, apay pa lang amin aday di aberta ti kayat na. Anya! Nagsadaut kunak tumaut. Siyak pa yan ti masiksikuran na mangkit-kita kan kwa na nga dalatan ija unag ti balay day ti agmalmalam. Ay, salit! Mapalpalabas ko may titibinigat na mapanay tultulod ti apo ko medyo pagadalan. Wow, nagitultulod. Angam no, kalpasan na kumati pa nangitulod na. Mabalin mo't amapan makitang dan akas kinibakla. Sa dino ayat ti pakitang tangdanan ni Baklayta. Kat no makitang tangdan nagpuros itimulan ni Pedro Akamatis ijibang kagda. Nagdakkel ti tangdan na sika. 750 iti agmalam ko naman. Nagdakil nga ron ta. Nagdakkel kunak tumaut. Kaslakas to'y ni kadakkel. Iso ano makitang dan kumamot ti manugang ko, ay nasaya at kuma. Ngam, kasta unay mo't asadot na. Ay, yan niya laki din. Ay na, uray si ka, imbaganakan ka ti kasta, mare? Katwan. Nagsadot ka kanwa manuga. Ay, makapasan na ay. Ngam ala, wanan man. Nagsadot na nagsadot. Basta amok iti bagik, amino-minuto kat adamot ar-aramidak. Katwan. At papikto ka kiti ni Tidaya Abakit. Ang mumutin ti ugali ni Katugangam. Nagala, sipod pa'y. Sa bagay mo't kit di ah. Ngam ala, bayan talat ta. Tano dumakkel to dagiti anak mi, tay saanan ang masapul ng itultulod kung sukunan iji pagadalan. Makitang danak to mo, tapno awan makunkunana. Di ka latabaybay ang Tidaya Abakit. Naganglim to malati pa'y na. Ay, una yan. Naimbag ko mga ron, naibaga namat. Nga isunti mangitulod ka dagiti anak mi, iji pagadalan. Tapno makitang danak nga rod. Ngam saan mat? Awan mat. Adalahang di ta igid amapan makichistismis. Ay, nagalas na talaga ti ugali ti Katugangam. Katugangan apulos ajak arapapen. Never anyalaki din. Amom lakay, nagalas at talaga ti ugali ti inam. Ha? Tapay manin bakit? Ay, agasam man, tamapanakmat gayam ichistismis ka dagiti ka aruba, nagsalutak ka no. Ay, apo aya. Anya? Inal daw arumrumuharak amang itulod kan mang sukon iti anak ta iti pagadalan. No maitulod ko ida, agawid aktap no aglaba, agdalos kan agluto iti pangaldawam. Sa ita, kasjepay lang, ti mapanay Anya lakit din na ni Nanang. Bayan, takasaritak tuman may papaniti dayta. Kasarita man, naimbag kumamad nagpresenta nga gitulod ka dagiti ubing, tapno makitang danak mat kuma, ngam saan mat. Napigsapay ti inam, ngam tila ang makichismis ti paglaingan na. Ha? Anya? Ay, pasensya ka noli. Ngam talaga ang marurudak iti inam. Nalabas mat nanti mapanay bagbaga nagsadota. Makapangariat ko naktumat. Nanang, apay mo't akas jay ti mapanyo ibagbaga kadagiti ka aruba? Ha? Anyat ibagbagam nolay. Amin na mapanyo ibagbagay ti karuba ang nagsaduta asawak. Itandanon damot lang ken kuana. Aniya? Nanang, pangasiyuman. Sardengan nyo day tangar aramiden nyo. Saan mo't apod no day ta? Anya saan apod no nga ibagbagam mat? Kita man dagiti kukumari ni Berta. Makitang tangdanda. Amuda at tulungan ti asawa da. Gam ti asawa mo ngay kuma. Anya? Adalatan iti balayaw nga agmalmalam. Tila ang agpadakkel iti mabagbagi ti amo na nga aramidan. Ay, ani halaki din. Nanang? Syakti inam, iso arong baglang nga syakti kanunungam. Saan kat ati asawa mapinidot mo lang ni tayong igin? Ay, salbag! Nakasarita ko ni Uncle Pedro, kumare. Ah, kasta ka de. Kita niya nga iti kunanaking kamare. Ay, kat nagwan ah. Ay no, nagsaya atin no kasta. Agkadwata nga rin ang makitang dan ken kuha na inton bigat. Wan ako, kumare, umayak man mat.
Kasanon nga dagiti anak yo. Apay, nagpresenta ka din ni Katuga nga, mamang itulod ka dakwada iti pagadalan. Ay, patsyamat na dyan, kumari. Nilakay ko ti mangitulod kadakwada tawan trabaho na inton bigat. Ay, kulaklaki din no ni bakit minda ti mangitulod. Busy day dyan, mari. Busy ama pan makichismis karagiti pada na chismosa karoba. Bayamlatan mare. Tinapatag, amom iti bagim, asaan apod no, ti mapan na ibagbaga, nagsadot ka. Anyalaki din. Ay, dadaol samot ang ti panuno ti inam, Noli. Ay, jak mawatan ni nanang. Uray ka sa nutipan nakisarita kan kuana. Kat kasla saan na amawawatan ti maibagbaga. Kat, adakan ka day ta, ano kanunungam ti inam? Sa bagay, pudno mo timbaganakan ka. Iso ti inam. Iso arumbang lang nga, iso ti kanunungam. Anya, Uray sana na saya ti aramidan na, kanunungam lata. Salit kay di. bakit saan mo takas ta? Anya, saan? Wan gayam. Awan trabaho inton bigan. Iso asi kapay lang ti mangitulod kan mangsukon iti anak na di pagadalan. Ha? Tainak man mo't makitangdan. Bakit? Pudno ti bagbagak. Nakasarita ko ni bakla, kastamutin ni Uncle Pedro. Inak mo't makitangdan tapnawan masasaw ti salit nga inam. Ay na! Makapangariat mo't ka! Nay. Apay nga si kamot ang tinangso kon kadagiti ubeng. Apay ti asawam. Napan nakitang nanang. Anya? Wala nang. Napan nakitang na nagpuros iti kamati si Jan Uncle Pedro. Apaw! Talaga anapaanan nakitang daan. Siguro, tapno adamot pagpariband na, akas kadagiti kukumari na. Nanang, Amok, ti ugali ti asawam nulay. Adap apal na. Isu nga uray nagdagang ti panawan. Napanmot ko no, nakitang daan kun date. ay, Nakitang dan nga. Oho! Tatlo lang ada pagpapintas na. Salbag! Emang, saan ka talaga mawatan? Ha! Idi saan pa makitang tangdan ti manugang mo? At da maibagbagam ken kuana. Sa ita na pa rin nakitangdan. At dalta makungkulam. Katpudno mo saan aya? Hindi. Kundit lang nga makitangdan na tapno ada pagpapintas na. Nakitak nga men, hindi na minsan anak kapariband ni Luisa kat. Sigurado nga umapal, tinagsadot ang manugang ko. Isuan na panmutan ka no, nakitangdan Hey, jakamuking ka nga bakit? Nagdaga ang ti panawon ita, gam na anusan na, at talaga, tatlo lang ada igatang na iti pagpapintas na. Aniya lakit din. Ay no, apo ayo! agong ungat ka manan bakit? Wanan ba ina talaga ti inam nuli? Anya, taapay manan ni nanang. Idi sa anak ka makitang tangdan, napanainis istorya kadagiti kaaruba nagsadutak. Sa ita, anapanak nakitangdan, at dalat na masasauna. Anya nga tayo ti kayat na! Ay, bayam latta ka din ni nanang bakit? Aw-awatan ta ka dilat, santa bakitin. Makaw awatak matkat. Ngam nalabasan ti inam. Pasig mo na kay babay naktir aramidin na. Nguray saan matapod no, dagiti mapan na chismis. Bayam ta kasaritak to. Ay saanan? Uray saan mo nakasarita? Suntumot lang awan pagbalbaliwan na. Anya, Agawit kami langan ni Jaili, alaak dagiti anak ta. Agdanda kayo nga gina. Kanunungam ti inam nga awan sarsadbi na. Salbag ti amin na salbag. Ay, pangasim kumare. Sanak nga angawon akasta. Sa anak nga angong kumari. Pudno ti bagbagak. Apag isungag bakasyon na nagiti ubing. So nga agawid kami langan ni Jaili. Ay, unay kat ngaminan, ay aday di akatuganga. Nagalas at talaga ti ugali na, pati rupa. Agasan man mat. Idi sa anak ang makitang tangdan, ada masasauna. Sa itari muwarak mo't anak kitangdan, adalat ta! Ay, hindi ka pala dinurab tagnaka. Salbag ki di dayjay.
Nauma ako na talaga, kumari. Diyak kumakay ti agawid ijay iliming, no kastoy matlang nga kanayon. Ay na, saklatan ti umadayo. Makapasin na ay kamot, Berta. Makapa-stress tungmot namin ti katugak. Isudalatan nga ginati agdan na tagkinkinawatan damat. Isulatan ati mga sikaso iti anak na. Anyan lakit di. Anya, ay nagawid ang ni Berta iya ilida. Kat, intugot na nagiti ubeng. Wala nang. No saan ko mga minakastater aramidan nyo kenkwana? Saan na kumaan na panunot ti kasjay? Anya, Noan niya launay ngamin ti mapanyo itis-tismis iti karoba. kwa. Anya nga ita. Napunwan lang arot ti pakat ko. Nagawid lang arudan. Haya po. Dahit ako matibaliwan yung aramid na nang. Bakit kayon? Ngam kastabay laang ti pakumikuman nyo. Ti agchismis iti tao. Ti dakas na. Ti manugang yu pa mismo. Kwa. Anya, pakaragsakan nyo kadi apimanaw dagiti agiinak. Saan ba't akasta, anak ko? Anya nga ro dita. Mala, di ka madanagan. Agsublidan to ka din ulay. Dalag mon, aya. Dita, pimanawan ti manugang mo kinapukom, gapoy taramid mo apakpakitan. Si kakit di mat. He, no saan kumagapoy taramid mo? Saan kumamapasamak na ita? Day tangiwat munto mga ti problema, lalaki din. Agsublidan to ka day, imposible mo ano, jay dalatan, kon kunana lang mo day, jay, Ay, kit numapasamak na itang agsublidan tao. Pang-aasim ko matasarding ang ngame, ti panagchismis mo iti manugang mo. Katuanan, anya ngay nga raw. Nagsingpit ti manugang mo. Mapan mo ibagbag iti tattawa, nagsadot. Hindi nga ita, saan lang aro na nakaano sa'in? Ala, Ustawn, agsublidan to kunak mananay. Bakbakitan ka, kasalasan na makamaamiris. Ay na, makabanog laki din ay ati aglaba iti kawas maunulay. Ha? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangaldawam ata, naglabak mga raw. Anya ita. Mariknayo ang makabanog tar aramidin ni Berta idadapay lang ditoy. Ha, Nanang, no saan ko mga minagapu itaramid nyo? Saan ko maamapasamak ti kastoy? Mala, hustaw na nakaw. Pasensya kay kuman. Amok mo't abidot ko ti amin. Kasaritam ti asawa ang tagsubli na dito yan. Taiso ti mga sikasukon ka, ay jak magayam kabailan. Anya? Ibagam kan ko na saanan ang maulit pa ti inararamid ko ide. Promise! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.